hei ke nako tse yane ne hetsa bo di-disitate le kgatello e bangata ka nako tsena mme hangata batho ba leng hore ba iphumana ba le ka tlasa kgatello ke yona ntho enana ya ho tlhodisana wa bona ntho ya ho tlhodisana o tla lemala bona ya ho tlhodisana o tla lemala mme o tla iphumana ka nnete o ipeile ka tlasa kgatello wena ka boena ba banga ba khutla tjena ba tlo khutla modimo mohlonolofaditse ka koloi jwale mamang jwale le yena o sa batla o tshwana boss pokotho tsa rona ha di lekane mme wena ska sheba motho e mongwe ro phela jwang sheba wena gore o kgona ho fihlella kae mme ha e mong a phela monate ka jeno ha o bolele gore le wena o tla phela monate ho sane le disitate ntate ba bang ba sa tlo tswa le ka matlong motho ba sa tlo tswa le ka tlung hobane jwale ha rekelwa eng kapo ha kgona ho reka boss matsatsi a tle ka o tshwana December tsena na ka nna ba ke tsona December tsa o qetela tsa gore o sokole le mo setla mohlomong o tla bo itshebeletsa ba bang ba kgodolo ya mahabo bona kore motho ka mokgwa ratang o hlodisana ka teng o na itjwetse hore December tsena na o tla be a kganna jwale ha ya etsala jwalo o sa tshaba o ya hae o tla ipona ba bang ba intate wa bona ke disitate jwang ha tlotla bana na itshwetsitse ka bona ntse a thetsa batho re yena tjena boss bophelo ba tlhodisano bona botla o robatsa sepetlele ba tlhodisano ha o ka ikamoela fela hore ha o so be shaponong fela tse latelang December di na tshwana le tsena ha o ka itshwetsa fela hore tse latelang ha hona hore di tla tshwana le tsena